ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯕꯟꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯈꯨꯟꯇꯥꯛ ꯂꯥꯟꯁꯤꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯅꯥ ꯑꯌꯦꯛ ꯂꯥꯌꯦꯡꯅꯅꯕ ꯄꯨꯕꯗ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯀꯠꯅ ꯊꯟꯈ꯭ꯔꯦ 2018ꯗ ꯆꯠꯅꯒꯗꯕ ꯋꯤꯃꯦꯟꯁ ꯀꯣꯇꯥ ꯕꯤꯜ ngasi ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯗ ꯈꯟꯅꯔꯒꯅꯤ ꯋꯤꯃꯦꯟꯁ ꯀꯣꯇꯥ ꯕꯤꯜ ꯔꯥꯖ꯭य ꯁꯚꯥꯗ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 22ꯗ ꯈꯟꯅꯒꯗꯧꯔꯤ ꯈꯨꯟꯉꯥꯛꯄ ꯃꯉꯥ ꯐꯥꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣꯒꯤ ꯐꯤꯖꯣꯜ ꯁꯦꯠꯂꯒ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯐꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯇꯤꯚꯤ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯖꯕ ꯃꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯂꯥꯟꯃꯤꯅ ꯐꯨꯔꯝꯂꯦ ꯄꯥꯎꯃꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯌꯦꯠꯄ ꯄꯤꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯝꯖꯨꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯈꯨꯟꯉꯥꯛꯄꯁꯤꯡ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀꯣꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯣꯈꯥꯏꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯇꯥꯂꯤꯕꯁꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ MLA-ꯅꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯜ ꯇꯤꯂꯣꯇꯃꯥ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯁꯣꯃꯥꯗ ꯊꯝꯕ ꯑꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ MISRC-ꯗ ꯋꯥꯀꯠꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯟꯊꯣꯡ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯍꯥꯡꯂꯤꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯀꯤ ꯄꯥꯎꯗꯝꯗ ꯂꯩꯅꯤꯟꯅ ꯏꯟꯃꯦꯠ ꯀꯌꯥ ꯃꯁꯥ ꯉꯝꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯕ ꯐꯪꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯦꯄꯔ रीडिंग मिटिंग ताबीरिबा अमदी ताबीरिबा सिंगबु पुष्पारानी लाइश्रमना तराम नोक्सरी ngasiगी headline da yauriba maruiba pausing housing miyamda sandokna fijari tha asigi taraga tarukta manipur police na khulngakpa manga kongbadagi fajinkhibadu thadoraknaba demand tawraduna assembly constituency mangagi club amadi maira paibi loop kayana lauthokhiba pung 9 gi Manipur banna Imphal gi mahosagi punsida chauna akaiba piduna khuntak lansihankhre ngarang ayu angan badagi horaga miyamna lambi sorokta thongnaraktuna pipe nung tayar u pambi electric pole phanek na singba kaya faijinduna lambi thingjinduna thamki mafam kyada ban saugatpa singa security force singa chauna ungkhanaba amadi muknaba thoki मफम खरददी सिक्योरिटी फोर्स ना टीयर गैस अमदी मोक बम कापदा असो अपन कयासु याउखी अदुमोइनमक बन मनुंग असिदा काहेना असोकपा अमदी मिशिमिना फावबदी याउखीबगी रिपोर्ट लेट्री पुंग 9 gi बन असि लाउथोखीबदगी मणिपुर पुलिस अमसुंग सेंट्रल पुलिस फोर्स की माइकैदगी अकनबा सेक्शन थौरांग लौखतुना पामदबा थौदोकसिंग थोक्तनबा यामना कन्ना होनखी हाइरे National Highway Singyauna Imphal gi maruiba lambi singsu miyamna thingzinki maruoina Imphal More lambi gi singjamaidagi Kansipur fawbagi marak khongnang ani karaktagi khurai lamlong dagi Telipati Porompat ki akoiba lambi sing wangkhai ayang pali uripok kangsup lambi kaisamthong dagi singjamai chingamakhong mayai lambi gi tongan ba mafam sing Irilbung Bazar Langdum Lamkhai Bamon Kampu Makhalaikai Uchekon Khunau Kongba Maitei Mayek Crossing Khongman Mangjin Wangkhai Koijam Laikai Wangkhai Maheubam Lampak Imphal Jiribam Lambigi Pasoi Phauba Imphal Dimapur Lambi amasung atai Leirak Khulak kaya marumda miyamna Khurak hangdana lambi thingnakhi Asumna paksana lambi thingbagi khongjang sangsinakhiba asina Maram oiraga tangai fadana chattaba yadraba ana ayek lining laishonga mari leinaba thodok wathok ana layeng ga mari leinaba thabak tauba miyoising water supply amadi electricity gi thabak tauba miyoising nu chingba essential service ki personnel fawbada chatpa thingbadagi miyam gi maraktasu ungkhanaba kaya marum yaukhi Imphal gi mafam kharadadi pawmisingna pawloba chatpada Tinglakhiba gari khamnamlaga khongna chatlu haibana singba wafam kaya marum phongdorakpa phawba yaukhi
मदुदगी हेंदोक्तुना खुद फाउबा थागे तौरकपदगी ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन गे माइकैदगी कंडेम तौबो वाफम फोंदोखिबसु लैख्रे सगोलबन तेरा माइकैदा बन सौगटपसिंगना लंबी थिंगबगी खोंजंग संगसिलिंगैदा सेक्यूरिटी फोर्सिंगना टियर गैस कापसिलकपदगी मियोय क्यामरुम असोक अपन नंगखी पुंग निफुगनिपानगी बन असिना मरम ओइरगा ख्वाइरंबल कैथेल याउना इम्फाल की कैथेल पुमनमक थोंग लोनखी लेंगाकी अमदी लनाईगी ऑफिसिंग कानखिदे स्कूल कॉलेज अमदी महैलोइसंग पुमनमक थोंग लोनखी पैसेंजर गाड़ी अमता सेनखिदे मेन रोड खरा नत्तना लैरक खुलकसिंगदी लंबी अदु मपुंग फाना थिंजिन्नबना एम्बुलेंस फाउबा चटपा यादबगी फिवमदा लैनखी नहान अहिंग नोंयाइदगी हौरगा ngasi gi ahing nongyai fauba chathagadauriba ban asi Imphal East Imphal West khakta natana Bishnupur Thaubal Kaksing amadi Jiribam district tasu chaungna mami takhi ban asina maram oiraga mapandagi changlakadaba pot puba truck singsu Imphal yorokpa ngamdaduna lambida panduna laiki district sing asidasu miyamna lambi thungjinduna achat awok singda apanba pibadagi security force na tear gas सेल कया मरुम कापतुना मियाम अदुबु तनखाइननबा होनखी हाइरि नाकल अमरोमदा मणिपुर पुलिस कंट्रोल रूम दगी थादोरकपा चेरोल अमना मणिपुर दा होखिबा पुंकुनगा मरी असिदा मफम खरदा नोमै कापा खोंजंग लोइसिंगना लंबी थिंगबदगी पुलिस का मुकना बना चिंगबा खोंजंग खरा संगसिन बनतना हेना थोखिबगी पाउ लैते मणिपुर पुलिस अमदी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अपुनबा टीमना बिष्णुपुर चुराचांदपुर अमदी थौबाल डिस्ट्रिक्ट के मफम सिंगदा मखा ताना थीबो हुंबगी थबक चथबदा नोमै अनि कापा यारिबा मरु 15 बॉम अहुम फागतपा ngamki स्टेट असिगी चिंग अमदी तमगी डिस्ट्रिक्ट सिंगदा हांगदोकलिबा चेक पॉइंट चामगा कुंथ्रागा तरुक असिदा कर्फ्यू थुगाइबा मियोय 15,453 तरुक डिटेन तौदुना थमखी हाइबो वाफम फोंदोरकले इंडिया की लोकसभा अमसुंग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सिंगे अपुनबा सीट की सरुक अहुम थोकपगी अमा नुपी सिंगिदमक खाक्तुना थमगदबा वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 ngarang लोकसभा दा यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवालना पुथोखरे बिल असिना लोकसभा अमसुंग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सिंगदा नुपी सिंगी सादा 39 की सीट खाक्तुना थमनबगी वाफम याउरिबनी बिल असि ngarang लोकसभा दा लिप लौख्रे ngasi house da khanaraga pass tawgadawri mathangi numita Rajya Sabha da bill asi puthokani aduga mathangi numit September 19 da khanaraga pass tawgadawri anauba parliament ki building da chathakiba mifam asida bill asi Union Law Minister Arjun Ram na chamaga 19 suba constitutional amendment bill oina puthokibani puthokliba bill asida constitution gi article 239 AA सेमदोक्तुना दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट की सरू अहुम थोकपगी अमा नुपी सिंगी रिजर्व तौबगी वाफम पल्ली कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 330 सेमदोक्तुना लोकसभा की अपुनबा सीट की सरू अहुम थोकपगी अमा नुपी की खाक्तुना थमनबा अमसुंग आर्टिकल 332 सेमदोक्तुना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सिंगी अपुनबा सीट की सरू अहुम थोकपगी अमा नुपी सिंगी रिजर्व तौगदौरी बिल असिगी मतुंगिना हौजी रिजर्व तौरिबा नत्रगा शेड्यूल कास्ट अमसुंग शेड्यूल ट्राइब के खाक्तुना थमलिबा सरू अहुम थोकपगी अमा असि नुपी सिंगिदमा खाक्तुना थमबगी वाफम याउरी नुपी की रिजर्वेशन असि लोकसभा स्टेट असेंबली दिल्ली असेंबली दा रोटेशन ओइना चनागदबनी लोइनना मसी डिलिमिटेशन हाना तौरबा मतुंगदा एक असि कुमजा 2019 दगी चनाबा हौगदौरिबनी बिल असि करिगुम्बा पार्लियामेंट अमु नौथोक हंद्रबदी नुपी सिंगी फम खाक्तुना थमबगी वाफम असि मसाना अदुमक मतम लोइख्रगनी बिल असि की मतंग द फलिबा स्टेटमेंट दा याउरिबा वाफम दी स्टेट अमसुंग नेशनल की थाकता पॉलिसी सेमबगी थबकता मियाम की मिहुत ओइना नुपी सिंग हेना सरुक याहनबा ngamnanaba कॉन्स्टिट्यूशन चामगा 19 सुबो ओइना सेमदोक्तुना खोंथांग असि लौखलकपनी लोकसभा स्टेट खुदिंगमकी लेजिस्लेटिव असेंबली अमसुंग दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली की अपुनबा सीट की सरुक अहुम थोकपगी अमा नुपी सिंगी रिजर्व
तौगदौरिबनि हाइबा वाफमसु फोंदोकली। नुपी मयामना मफम कयादा लंबी थिंगदुना पुलिसना फाजिनखिबा खुल ngakpa मंगा थादोरकननबा खोंजंग सांसिलिङै खुराई थांजम लेकाइगी जिंगांबम लेरक्ता लेबा मसागी युम मनुंगदा टीवी येंगदुना लेजबा हक्सांगी फिवमसु तोंगालबा अमा याउना मपा मसा लानमीगी कांगबु अमना तमथिना फुरमले सिक्योरिटी फोर्सना फुबदगी सोकलबा मियोइसिंग असिगी ममिंग थौनाउजम खेदचान चही कुनमंगा अपोक महाकी अपोकपा नोरीचान सही हुमफु कवी मपा मसाना इमुंगदा टीवी येंगदुना लेरिङैदा आर्मी पर्सनल सिंग अदुना संसिलकलगा मखोइबु वाहंग पाहंग अमत्ता तौदना तमथिना फुबा हौरकपनी मखोइबु इमुंगदगी सुमांगदा सासन चिंबगुम चिंथोरकलगा मखोइ मयाम संगदुना सैफम ताबा मखै फुरमखिबनी मखोइ अनिमक जेमनिन्सता पुखतुना लाइकनरी हिरम असिगी मतंगदा खुराई अहोंगै मैरापाइबीगी सेक्रेटरी लाइश्रम मेमसाना पाउमिसिंगदा हाइखी सेंट्रल फोर्सेसिंगना मीगी इमुंगदा संसिलकलगा टीवी येंगदुना लेजबा मपा मसाबो तमथिना फुरमबगी थौदोक अदु यानिंगदे मखोइना फुरमलिबा मसानुपा अदु हक्सांगी फिबम तोंगानबदगी मयुमदगी मपान थोक्तना लेजबनी मसिगी सुमथक्ता महाकी मपा असिसु अहल ओइसिलकपदा नतना मसा ngamdabadagi famungda hiptuna leijaribani asigumlaba imung amada changsilaklaga lanmina ahenba thawong chatharakpa asida lengakna tumina leithokpa yaroi mahangna makhatana haiki chinkuki narco terrorist singna lamdam asida landarakliba sing asibu lanthengna bagidamak thawai khubakta haptuna hotnajariba khulngakpa mangabu pulisna phajinkiba si kandem tawi athuba matamda phajinkiba miyoi sing adu कंडीशन अमत्ता याउदना थादोरकदबनी हाइनसु फोंदोरखी मणिपुरदगी तोखाइबा लेंगाक तालिबा सी बीजेपी की एमएलए नरा कांग्रेस की एमएलए नरा हाइबदु बीजेपी न सेंगदोकदबनी कांग्रेस पार्टी ना मणिपुर की इंटीग्रिटी की मतांगदा लई अनि लोंगना वांगांगबा लेते हाइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की वाइस प्रेसिडेंट एल तिलोत्तमा देवी ना फोंदोखरे पाउमिसिंग उनबा अमदा महांगना हाई नहान थंबाल संगलेंदा पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा बीजेपी ना हौजिक लेरिबा इशू असिदा कांग्रेस ना मरई अनि लोंगना वांगांगी हाइना फोंदोखिबा असि लाइबक थीबनी कांग्रेस ती मणिपुर की अपुनबगी सक्तम गिदमक अचेतपा फिरेप लौरगा लेरी मखोइना सोइरगा कांग्रेस पु मरान सीननबा होनबसी लाइबक थीबनी बीजेपी ना कांग्रेस पु मणिपुर थुगाइननबा होनबा ओइना उहननबा अंगकपा फावी वाफम असी बीजेपी ना फोंदोक्त्रिङैदा हौजिक मणिपुरदगी तोखाइबा लेंगाक तालिबा सी बीजेपी की एमएलए सिंगनरा कांग्रेस की एमएलए सिंगनरा हाइबदु बीजेपी ना मियामदा सेंगदोकदबनी मणिपुरदगी तोखाइबा लेंगाक तालिबा सिदा याउरिबा एमएलए 10 असिगी मनुंगदा 8 बीजेपी की एमएलए सिंगनी थोगलिबा इरांग असि स्टेट असिगी लॉ अमसुंग ऑर्डर की फिबम काइथरकपगिनी इंटेलिजेंस फेल ओइबगिनी हाइना चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखिबदु बीजेपी ना काउरबजा हंखी होम मिनिस्टर मसामगनसु लो अमसुंग ऑर्डर फेल ओइरे हाइखिबसु लेख्रबनी हौजिक लेरिबा डबल इंजिन लेंगा असि पुन्ना चत्रबरा इंजिन असि अलाइनमेंट सेमबगी मथौ तारकलबरा हाइना लौई यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना महांगना फोंदोखिबा पाउ असि मखाताना पिजरी वाफम हौजिक फाउबा थबा ओइना ओंथोक्ते महांगना मणिपुरदा नुमित हुमनी पिकनिक लाकपगुमना कोइचत चलमलगा सोरात की पोयेन पीबगुमना एक्स ग्रेसिया लाउथोकलमलगा हनखे नुमित 15 की मनुंगदा लाकनी हाइरमबादु करी तौख्रे राहुल गांधी ना फिबम येंगबा लाकपा मतमदा पार्टी की फिरान अमता सिजिनखिदे मियामना मायोकनरिबा अवाबा खुदोंचादबसिंग अदु हकथेंगनना येंगसिनबा लाकपने ngasi phawbada issue asigi matangda congress na politics tawba leite nagaland gi hanagi congress president ke theri na phongdokhibu wafam adudi mahak masagini mizoram gi lusingba adusu hana congress yauram bani makhoi na phongdokliba du masagi oiba wakhalone
ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯗ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯒꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯦ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯔꯥ ꯍꯪꯈꯤ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯅꯤ ꯊꯥ 4 ꯍꯦꯜꯂꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃꯠꯇ ꯎꯗꯦ ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯣ ꯂꯩꯇꯦ ꯇꯝꯗꯅ ꯂꯣ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯆꯦꯠ ꯂꯩꯔꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯉꯥꯛꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯗꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯌꯥꯏꯁꯨ ꯄꯤꯗꯦ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯁꯨ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯍꯟꯗꯕꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔ 5 ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯕꯟ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯂꯩꯍꯟꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝꯂꯣꯟꯅꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯁꯦꯜ ꯈꯟꯅꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯆꯨꯞꯂꯤ ꯄꯥꯏꯍꯧꯗꯕꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯍꯟꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯤ ꯅꯥꯊꯩꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯪꯊ ꯇꯞꯊꯕ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕꯅꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟꯅ ꯆꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯗꯨꯅ ꯈꯥ ꯆꯤꯛꯂꯒ ꯈꯥꯡꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯪꯊ ꯇꯞꯊꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯨꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ ꯑꯐꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥ ꯃꯔꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯊꯤꯡꯅꯅꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯄꯗ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣꯒꯤ ꯐꯤꯖꯣꯜ ꯁꯦꯠꯂꯒ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯈꯨꯟꯉꯥꯛꯄ 5 ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯍꯥꯔꯥꯕꯝ ꯄ꯭ꯔꯗꯤꯞꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯃꯔꯛ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ CDOꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝ ꯁꯦꯠꯂꯒ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯑꯦꯜ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯊꯥꯕ ꯖꯤꯞꯁꯤ ꯒꯥꯔꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯀꯌꯥ ꯆꯠꯊꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯥ ꯈꯛꯇꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯂꯣꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯕꯒꯤ ꯀꯦꯁ 25 ꯂꯩꯈꯤ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ CDOꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝ ꯁꯦꯠꯄ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯁꯦꯟ ꯈꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯀꯟ ꯑꯔꯤꯡ ꯁꯤꯡꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯄꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯎꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯊꯤꯡꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 13ꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝ ꯁꯦꯠꯄ ꯂꯣꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 5 ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯒꯠꯈꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯥ ꯈꯛꯇꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯂꯣꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯇ ꯀꯦꯁ 9 ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯇ ꯀꯦꯁ 5 ꯊꯧꯕꯥꯜꯗ ꯀꯦꯁ 3 ꯀꯛꯆꯤꯡꯗ ꯀꯦꯁ 1 ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔꯗ ꯀꯦꯁ 8 ꯄꯨꯟꯅ ꯀꯦꯁ 25 ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯀ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯀꯣꯝꯕꯤꯡ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯀꯌꯥ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯐꯥꯒꯠꯂꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯣꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡ ꯐꯥꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯅꯆꯤꯡꯕꯗ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯔꯥꯏꯐꯜꯒꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯦꯟ ꯌꯦꯡꯈꯣꯝ ꯚꯤꯛꯇꯣꯔꯤꯌꯥꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ
खुलंगाकपसिंग फाबदा है सिंगलबा स्टेट फोर्सिंग चुराचांदपुर मोरेन चिंबदा कुकी मिलिटेंट सिंग फाबदा सिसिनरबदी मियामना लेंगाकपु थागत नगने हौकिबा सेप्टेम्बर 13 खुलंगाकपा मैते वॉलंटियर मंगा कोंगबदगी फाकिबदु कंडीशन अमत याउदना अथुबदा थादोरकदबनी हाइना ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन अमुकोना फोंदोरकली अमुको की सेक्रेटरी पब्लिसिटी लाइस्रम कृष्णचंद्रना थादोरकपा चेरोलदा मणिपुर की अपुनबगे सक्तम गांगनबा होनरिबा खुलंगाकलिबसिंगबो लैबा सिगे हेरो ओइना लौबिगदबनी मखोइगी मतुना मसोकपा यारोय हाइबसी मणिपुर मियामगी लेंद्रबा फिरेपनी मणिपुर लेंगाकना ngamdaba thabak-sing मखोइना तौरिबनी अमसुंग मणिपुर की स्टेट फोर्सिंगना चंगसिनबा ngamdaba मफम क्यादा खुलंगाकपसिंगना चंगसिनदुना कुकी मिलिटेंट सिंगी काहेनबा लिचतसिंगी चुनबा पाखुम पीरिबा कांगबु अदु मणिपुर लेंगाकना मखोइगिदमक्ता अखनबा मना लौथोकफम थोकपनी खुलंगाकपा मियोइसिंग लंबीदगी फाबगी थबक अमुहना तौदनबा मणिपुर मियामना अचेतपा फिरेप अमगा लोइनना थेंगनमिनसी खुलंगाकलिबसिंग असि लेप्तना असुम फाख्रबदी अहिंग अमदा सिंखोंग मयादा लैरिबा मितै खुल कयागी मियामगी पुंसिगी मराइबक तंबा ngamdabagi फिबमदा लैगनी हाइरे अखोइना अखोइगी मियामबु कुकी मिलिटेंट सिंगदगी कन्नबा होनबदा ख्वादिगी मरु ओइरिबदी खुलंगाकपसिंग असिगी मपांगल कलहनबा अमदी मखोइगी थौना हापा सिना ओइगदौरिबनी कुकी मिलिटेंट सिंगना सिंथक्तगी नोमै अमदी बोम मसिंग खंगदना कापथोरकपा मतमदा मणिपुर पुलिस कमांडो अमदी IRB सिंगना सिंखोंगदगी काखतपा ngamdana लैरबा मतमदा थौना फरबा खुलंगाकपा मियोइसिंगना सिंग काखतुना लान सोकनखिबनी मधुमगना लानफमदा खुलंगाकपा मियोइ कया सोकबा अमदी सिबगी थौदोक कया थोकलिबनी असिगुम्बा चैरकसिदा खुलंगाकपा मियोइ कयाना लंबी चटपदा मणिपुर पुलिस कमांडो सिंगना फाबिबा हाइबसी हौजिकी मणिपुरगी ओइरिबा फिबम असिगा यामना चानदे खुलंगाकपा मियोइ कया फारगा मधुगिदमक इंडिया की रिपब्लिक डे नुमिता लेमजनिंगाई ओइरबा एवार्ड फंगदुना फारिबा पुलिस ऑफिसर अमदी महाकी टीम अदुगी थागी तोलोप हेंगतपा अमसुंग प्रमोशन काबगी खुदोंगचाबा कयादी फंगबा याई मधु मफुरुप अमदी मरैबाक योनबगी ममलने हाइना मणिपुर की मियामना सोइदना हाइरकनी हाइबा वाफमसु फोंदोरकली न्यू दिल्ली की तालकातोरा स्टेडियम दा पांथोखिबा ब्यूटी पेजेंट अमदा सो स्टॉफर ओइरुई हाइबगिदमक मणिपुर की फिल्म एक्ट्रेस सोमा लाइश्रमबो कंगलाइपा कनबलुप KKL ना चाही अहुमगी ओइना फिल्म की थबक तौबा थिंखिबगी मायोक्ता मेघालयदगी मुकुल पी कौबा मियोइ अमना मणिपुर ह्यूमन राइट कमीशन दा वाकलकले मेघालय की ईस्ट खासी हिल्स के पुलिस बाजार लेबा मुकुल पीना थांगलकपा वाकत असिदा KKL ना सोमाबो फिल्म की थबक तौबा थिंगबगी ऑथोरिटी लेते मसी एक्ट्रेस असिगी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अमसुंग लाइवलीहुड अकाइबा पीबने KKL की प्रेस स्टेटमेंट अदु फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की मनुंग चंदे हाइबा वाफमसु वाकत असिदा पल्ली अमरोमदा स्टेट असिगी फिल्म इंडस्ट्री दा मफम चाउना कनबता नतना ममिंग लेरबी एक्ट्रेस अमा ओइरिबी सोमा लाइश्रम की मथक्ता कंगलाइपा कनबलुप KKL ना फिल्म कुंबा अमदी मियामगी ओइबा थौरमसिंग सही अहुमगी अथिंगबगी थवोंग अदु अकनबा मवोंगदा यानिंगदि हाइना कोंजेंग हजारी लेकाई यूथ डेवलपमेंट क्लब अमसुंग काई असिगी मैरा पाइबीगी माइकैदगी फोंदोरकली सेगारोता लैबा कोंजेंग हजारी लेकाई क्लब ता लेकाई असिगी क्लब अमसुंग मैरा पाइबी सिंगना पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा क्लब असिगी पब्लिसिटी सेक्रेटरी लाइश्रम मालेम नहाई स्टेट असिदा तंगदु लैतादबा फिबम अमा लैरिङै चैरक असिदा KKL ना पाउ असि मखाताना तामिनसे KKL ना थमलिबा थिंगबदु तौहनिंगदे था असिगी 13 माई होम इंडिया ना सिंधुना दिल्ली की तालकातोरा स्टेडियम दा पांथोखिबा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल दा सोमा लाइश्रमना सो स्टॉफर ओइना सरुक यारुबगी दमक अथिंगबासी थमलकीबनी फेस्टिवल असिदा सरुक यारुबदा
Actress Somana lamdam asida tha mari henjilaklaba irang asi loisinanabagi matangda malem khangnanaba wafam kyasu thamkhibani. Aikhoi masel ama toina punna kok sungsinnaduna magi oiba maikaida sangchinduna irang asi loisinanaba honaminasi. Hanagi punsirolda mu hanjilaknanaba achoba thodang kayasu lauribani. Soma laisam miyamgi thogal tawbata natana handak thoglibe irang asigi matangda relief camp singda chatuna mateng kayasu panglibani. Loinana lamdam asigi haurakliba naha oiriba artist sing yokhatnanaba honasi amadi artist ki khunaibu ikai khumnasi haiki. Wafam phongdorakli hiram asigi matangda relief camp asibu chalairiba santhong guide union club ki president leisangbam bimolna phongdorakpada Manipurda tholiba irang asi hek hauba numit megi tarik ahumdagi relief camp asi hangduna Bangla Torbung Phagaksau Ikhai amasung Moirang Turel mapangi khunja kaya marum sangjafam lauduna leiri hauzik phawbugi oina relief camp asida pune inmate chambriga kunthra humdoi leiri masigi manungda nupi chamaga kunthra taret nupa chamaga kunthra mari sahi taranipan makhagi nupa masa humbudra manga amasung sahi taranipan makhagi nupi masa amadi tampaki mafam kayadagi miyamna mateng polam thinbirakpa kaya aduna salairakibani adubu megi tarik taraga mapandagidi district administration na sana thaknaba cheng chak hawai chengwai amadi isingba pitharaktuna hauzik phawbugi oinadi awat palaihandri masigi jinna leiba maramna tongan ba mafam singdagi miyamna tengbang polam thilakpagi sang adudi yamna nemba maramna inmate singda awat apa kharadi adumak thengnai. Relief camp hangliba community hall asi ningthina saba loisindabana nongju thagi matam oirakpa sida itattatana nongfel haijilakpasu thengnai. Hall asigi leimai asisu leibakna oiba maramna nongfel haijilakpa asidagi chothoktuna leinin karakpadagi inmate kaya marum lok laihongna singba leina kaya narakpasu thengnai. Maru oina relief camp asida apikpa angang amadi naha kaya marum leirabasu mahai masin ningthina phanghandabagi khudongchadaba amadi chauna mayoknari haiba wafam phongdorakli. National Highway number Samgasumna Nigi Thongju Veni Dinator Somorendro Thoksomna Thadorakpa Cherol Amada Phongdokli. Chin Kuki narco terrorist singna maitei singbu muthananaba landarak tunaraga mangada Union Home Minister Amit Shahana lamdam asigi MLA kharaga aduna lan asi loisinduna hanagi ingtappa adu amu hanjil hananabagi matangda khana nainaba matamda Home Minister na thamlakiba maitei nupi sing maruoina Ima Ibel Singh Fajilu aihaki sipai sing chatpada apanba pihanganu thoglibe irang asi numit 10 gi manungda loisinge hairiba wafam asi Manipur miyamgi thamoida athauba ta amana thumna thinbagum saina faholle. Maitei singbo adu hangna pangi haina su khanbiganu lana si karamna horakpano karamba makhalgi lano amasung pandamna karino haiba adu maitei singna mayek sengna khange. Home Minister gi attitude asida Manipur bu maitei phurupu Delhi gi pukning wakhalda karisu leitana khanba amadi honabada makoi gi lenga ki victim oiraba maitei phurupta maral thangjinba thawongni asigumba thawong asina thogliba lan asi loisinbada mateng pangbagi mahut henadum India government po maitei singna thajaraktaduna maitei singna songna riba lan asida karigidamak maitei singna India gi security masi lan khamgadaba makoina Chinkuki narco terrorist singi michangda leptuna makoida tongsinbani achan midai naibagini masigi mayek larba khudam sangdam masing thingamdana lei masigi manungda more sero sugunu Churachandpur amadi Torbung Bangladagi Phagaksau yargi mamang maktada thokiba ngaktani more gi Premnagar gi mai thakiba yumsing adu mafam aduda leiba yargi post aduga somnatagi phut kunmuk khakta lapnabani mamang maktada lona yadaba nomai thang 10 amadi utuk watu paiduna yummai tharaba amadi nomaina kaptuna mi hatlaba phawba yengduna leikiba armed forces sing
अदुबु मैतैसिंगना कनानी हाइना लौगनी अमदि करमना थाजगनी आर्म फोर्सेस सिंगी ड्यूटी असि मियामगी पुंसी अमदि लन थुमबु ngakpa natraga criminal singna lo thugaiduna maning tamna tawningba tawba du yengduna leibra haiba wahang sing asigi paukhum karamna amadi kanana pigadauri haina su hangli maitei nupi singna lana si hek haubadagi ngasi phawba tha mari mo henjillaklaba matam asi tear gas cell nomai rubber bullet smoke bomb amadi lathi charge ki chaina marakta tumba machet chaba machet tawduna lambi sorokta leirak khulakta ahing mingchel khangduna lelibasi harau mathoi kaba festival pangthokpani haina khanbadi langani masi festival pangthokpanate masi aikhoibu ngakthokpi gadaba state na security forces sing aduna aikhoibu ngakpi senbibagi mahutta chinkuki narco terrorist singi मिचंग संगदुना अखोइदा ओइना ओनसिलकपा यावरकपदगी इसाने इसाबु ngakthokjanaba honaba haibasi yamna maru oiba thawongi masi अखोइगी legitimate right ni masi Indian state ki mayokta thabak tawba nate aduga security forces singna mathau tawbada apanba pibasu nate haukibagi reto thangthang kom कौबा मियोई अमा मयुमदगी मसखंगदबा मियोई अहुमना फादुना पुख्रबा मतुंग इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के सगोलमांग पीएस की मनुंग चनपा खुनिंग थेक्तगे असिबा हक्सांग ओइना फंकिबा थौदो अदो फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी फोक्स मणिपुरना कनबा मौंगदा कंडेम तौरकली LLRNLR Act 1960 की मखादा मणिपुर की यलहौमी मैतै सिंगबो स्टेट असिगे लमगी पाक साउबगी चादा निफान खक्तदा लेइबा याहलंबा असिमक मियोइबगी हिंगबगी हक खोंगोइनबनी हाइना RPI आटवालेगी नेशनल सेक्रेटरी महेश्वर थौनाउजमना फोंदोखरे काक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की सोरा मनिंग लेकाइदा सखंगदबा मियोइ खरना मयाइ काबा ड्रग योनबगी खुंगुल लीबा लाकपदा मफम अदुगी खुंजासिंगा सखंगदबसिंग अदुगगी मरक्ता मुंगनबगी थौदो अमा थोखरे तुंगदा नाकल अनिगी मरक्ता वाखल तामिनदुना पामदबा थौदो थोक्तनबा होनबदगी थोखिद्रे अमसुंग मतुंगदा असिगुंबा पामदबा थौदोकसिंग असि थोहंदनबा होनगनी हाइबगी थाजबा लौनरबा तुंगदा यासिनबा फुरखरे Churachandpur amasung Urkhulda Science Center amasung Planetarium linkhananaba North Eastern Council NEC na thadarakpa fund work agency oikiba National Council of Science Museum NCSM Kolkata amasung Manipur Travel Development Corporation Limited MTDC na child agency sub agency oina register tawbagi mahutta vendor oina register तौरुबदगी मखाताना थबक सथबा यादबदगी फन अदु हंदोक हनख्रे हाइरी
Makha tarakpada mapangi ba pau pisare. India amasung Canada gi diplomatic mari leptana soksilaklingai cherakta ngarang New Delhi na Canada gi senior diplomat ama leiba asidagi tanthokre. Canadian diplomat asi mathangi numit mangani gi manungda leiba asi thadok-tuna satkinanaba khangankre. UP gi Health Department na regular recruitment process ki mathakta walk-in interview sing pangthok-tuna Dr. Satret Kanifu mapan hena recruit tawkre. Andhra Pradesh ta agency IANS ki damak si voter na kangnaba mi masing kharada sathakiba survey amada respondent ayamban TDP gi Chief N Chandrababu Naidu bu skill development scheme ga mari leinana fabana voter singi marakta mahakpu nungsibagi wakhal pohangani haina just bench ta submit tawkre haide. India gi district pumna maki under trial prisoner singi masing hanthanana bagi pandamga loinana National Legal Services Authority nalsana leibak sinba thungba campaign ama haukre haide. Canada ki Prime Minister Justin Trudeau na New Delhi bu Khalistani Hardeep Singh Nijjar bu hatpada senai haina IMF ki bailout program gi khudong saba phangnana ba Pakistan na Ukraine ga khulai gi aron badil ama yanaki haiba report ama Islamabad na yakhidre amasung madubu yumpham yaudaba amasung semjin chajinba report ni haina Makha tarakpada sanabagi pau pichari. India gi nupa hockey team September 12 dagi hauraga China gi city Hangzhou da pangthokadoriba Asian Games saruk yananaba leba pokpa numita khongsankhre. India gi team asina games asida makha tana fajaba performance utnanaba mityeng thamli. Teenager India rifle shooter Nisal na Brazil gi konung Rio de Janeiro da sathariba ISSF World Cup Rifle Piston Stage da Women 50-meter Rifle 3 position da Silver Koviski Serbia na ani Shuba David Cup title bid oina Britain ga quarter final da lamba taunaragani. Australia gi city part da sathariba US dollar lising kunga mangagi sel gi manalai ba ITF Women's Tennis tournament ki ahanba round the India ge Sirivali Bhami di Patina Australian qualifier JC Kulibu taruk ahum da maithi bapiduna quarter final sangle. Commonwealth Games men's singles gold medalist Achanta Sarat Kamal na lusingba India ki table tennis team ningthokaba numit ki athengbada Hangzhou da pangthokadaba Asian Games saruk yananaba khongsankhre. India ki table tennis team asina 2018 edition da pikhiba performance adudagi hengatna pinanaba midyang thamli. 2018 ki edition da India na team competition da ahum suba position taduna bronze medal laukibani. English Premier League ki lebapok panumita sanaki balik match amada Callum Hudson odoina ani suba haftasan ki ba goal gi matengna Burnley Nottingham Forest ka goal amamam da
draw chatuna point account hangdokre. Spain gi top flight club tournament La Liga gi ngarang sanakiba league match amada Girona na Granada bo mari anida maithiba piduna full point phangbangamkre. Training session amata pangthokpa ngamdana sanakiba Indian football team na makhoigi Asian Games football competition gi opening group league match ta Yumbu China gi makuta manga amada maithiba namkre. China gi Jiao Jiani na minute 38 Daijay Jun na minute 58 Tao Kialong na minute 52 amasung 53 da aduga Hao Fang na minute 50 plus 2 da goal chanki loinana India gi Rahul KP na minute 95 plus amada amatangairaba goal chanbangamki. Hangzhou Asian Games ta India gi nupa volleyball team gi hanba match ta Cambodia ahum sunoda maithiba pikre. Indian team na rank nemba Cambodia bo kunga manga taramari kunga manga tarahumdoi kunga manga taramapan da maithiba pikhibani. Adu moinama pool C da India gi achoba challenge asi imjakaisa da world number 27 South Korea ga thengnagadoriba sina oire. All Manipur Football Association Amphagi Mijeng Makhada District Sports Association DSA Sandel na sinduna ngarang degi referees fitness test and refresher course haukre. AFC Under 17 Women's Asian Cup Qualifier Round 2 gi ahanba India gi match ta hanagi champion Korea gi makuta Nipan Sunoda maithiba nangkre. Amadi AFC Champions League ACL 2023-2024 group stage ki ahanba Mumbai City gi match ta Iran gi FC Nasaji Mazandaran gi makuta ani Sunoda maithiba nangkre. Pune gi Sri Siva Sakrapati Sports Complex ta nahan sanakiba match asida ISL gi team asina fanakana thengnakhrabasu hab ani da chankiba goal amamamna ACL da ahan boina yauriba Nasaji na maipakpa ngamkhibani. Lusilak pada ngasigi headline da yauriba maroiba pausing amuka hana fijai. Banna Imphal gi mafam mayamba khuntak lansi hankre. Paumi Singh Dr. Amasung ana ayek laing nana bapu pada athingba pibagi wakatna thankre. Lising ani kunga mapan da sanagadaba Women's Quota Bill ngarang Lok Sabha da khanakre. Women's Quota Bill Rajya Sabha da September kunga nithoi da khanagadori. Khulngak pamanga kamando gi fijon selaga lakpadagi fabani haina Police ki maikaidagi phongdorakli. Imungda TV yengduna laijaba mapa masa lanmi singna le. Paumi gi thabak ta yetpa pibiganu haina amjuna apil tawrakli. Khulngak pasing condition amata yaudana thadorakadabani haina kokomina phongdokre. Tokai balengak talibasi BJP gi MLA nara natraga Congress nara haina Manipur Pradesh Congress Committee ki Vice President L Tilotama Devi na phongdokre. Kuki militant singna nomai kapsilak pagaloina na bom su kapsilak ki haiba pau phongdorakli. Manipur da land tholak padagi Mizoram gi border town da drug cartel singi hotspot oirakle haiba pausu phongdorakli. Somal ashram da thamba thingbagi mayokta MSRC da wakalakre amadi santhong awang laikai da hangliba relief camp ki paudam da lainina inmate kaya nahale
angang kayasu mahai tamba phanghandre haiba wafam phongdorakli Pijariba pausing asi galoina hojiki dinuki gi phongliba pause singdagi lauthokjaba maroiba pausing miyamda pijaba losinjari mijeng tabiriba amadi tabiriba singbo amuka hana pusparani laisomna khurumjare Admission open. City College of Nursing, Sangai Pro, Airport Road, Imphal West, Manipur. Manipur Nursing Council na approved tawduna Manipur University da affiliated tawraba Nursing College ni masagi parent hospital leiraba institution amani. Mahiroi nupi khaktagi oina leiriba college asida mahiroi singi damak hena afaba clinical exposure gi damakta RIMS, Raz Medicity, North AOC, District Hospital, Thawbal amadi Imphal Hospital, RIMS Road ta thajagani. Prospectors amadi admission form office hour matamda office tagi fangbigani. Hena akupumrol gi damak contact number 9402217175 amadi 9612477282 dagi khambigani. Loina Masagi Parent Hospital Lairaba City Hospital and Research Center Singmairong da Laijare amadi mafam asida education loni kudong chabasu Laijare Lengsin Biro City Hospital of Nursing Sangai Pro Airport Road Imphal West Manipur. Admission notice at Bangalore last few seat. Bangalore da masak nairaba maming lairaba Pharmacy College, Narayana Institute of Pharmacy, Gautam College of Pharmacy amadi Oxbridge College of Pharmacy hariba college sing asida sit khara hangbagi pharmacy bu pamjaba amadi certificate bu pamjaba D Pharm amasung B Pharm gi yamna line pass tawba yaraba chahi manghandana lowest fees da akaknaba sit khara laijari. Interest laiba satra singna September gi last week fawbagi manungda admission tawbiu adongi kudong chanaba guideline laijari. Extra no commission and no extra fees laijade. Akupa marol gi damak Global Educare Khongjom Bazar 9378153923 amuktang hana 9378153923 natragana Diamond TV dagi khangbibi yagani. Karigumba dom yumda laiba anabasingi hidakapa dressing tauba blood sample loba rice tube hapa catheterization hapa enema tobinaba experience lairaba nurse amati doctor thibada awaba thengnabirabadi wabiraganu Medland Home Nursing Care Service Manipurna pungpun mari chupna adom yumda latuna hidakapa injection piba dressing tauba feeding tube hapa catheter hapa amadi makhal kya ge anabasing experience lairaba doctor amadi nursing latuna mating pangzari akupa marol gi damak Medland gi helpline number 9205987988 ta call tawduna tanabiu. National amadi State Awardee MD Zia Ulak Pusamna makhada pijariba layong sing asi layangjari manung changba yadaba manung changbada chang naidaba manung changbada matam kuina changba saujanan thaba amangthong mayada pomba amangthong manungda pomba amangthong da makun hulaga nai chaba pistula amangthong gi akoibada maring chatlaga hagajaba puk numshit kaba gastric problem leiba e taba chikpa naba tonsil sinus asma khwang naba thagi khongkap chang naidaba fingau chatpa singli nauri sonthaba asina singbasing layangjari ba mafam singdi Kekru Bila North AOC opposite Kekru Part Imphal ayuki pung 10 dagina nungthil gi pung 5 fawba mayang Imphal Kochak Bazar da ayuki pung 6 dagi ayuki pung 9 fawba Yaripok Bamo Laikai Kabarstan Road Thangja numit amasung yumsakai sa khudingi ayuki pung 10 dagi nungthil gi pung 3 fawba Jumi Colony Old Bazar near Muslim Masjid Sisipur akupa marol gi damak contact tawbiu MD Zia Ulak Pusham 8414825323 amuktang hana 8414825323 Lana Thoram Aikhoi Khwaiga Loinana Mapugi Sintha Tungina Punsigi Awa Nungai Saruk Yaminaramba Lamlen Lamdam Shalongpham Maning Lekaidagi
Shubham Nanau Singhana Chaliba Chaichat Nipan Tha Mapan English Singani Kun Guhumdoi Thawan gi Kun Marini Chanba Irai Numita Lamlen Kurau Popi gi Laibak Thiba Thodokta Pongnapam Ima gi Damak Marup Mapang Imung Manung Khwai Ponamapu Thadok Lamlaga Thawaina Pontha Pikri Chaliba Chaichat Tara Tha Mapan English Singani Kun Guhumdoi Thawan gi Kun Taruni Chanba Nomaijing Numita Thawai Pontha Punamaki Aroiba Yata Phamoriba Malem Ima gi Matambakta Athaubugi Hakchang Ingna Chikna Leita Jakre Chaliba Chaichat Taraga Manga Tha Mapan English Singani Kun Guhumdoi Thawan gi Thasi Irai Numitta Leihun Tamjaraga Chaliba Chaichat Kun Guhumdoi Tha Mapan English Singani Kulumdoi Langban gi Nipani Chanba Thangja Numita Lana Thoram Thokli Numit Asida Laikhidraba Thaubugi Thawai Mirelna Mapugi Lekon Ingna Chikna Leirunaba Ngamjaba Hirang Lerang Kharadang Taibang Mapugi Khuyada Kachagador Thoram Masida Kangle Irai Chapunamana Athaubugi Mapamda Haikat Laikat Tamba Yaubiranaba Paujenjari by Mung Amadi JSC against brutal killing of Shubham Nanau Singh by 26 Sector Assam Rifles at Palem. Lengsin Biraksi Life Care Diagnostics Wangjing Lamding Thobal District Manipur near National Highway 102 Lamding Cherapur Road EE Ground Life Care Diagnostic asida hena khudong charibadi mafam asida specialist doctor sing phangbigani maroina medicine BP diabetes thyroid anxiety joint pain amadi tongan makhal gi laina sing gi oina thangje khudingmaki phangbigani mathangda dermatology skin gi oina medical and cosmetic gi oina nomaijin khuding gi khudong chaba phangbigani ENT gi oina haibadi nakong naton khanau gi oina ningthokaba khudingmaki khudong chaba pijeri Mathangda surgery gi oina leiba popa amadi sagul chen numit khuding gi oina leijari emergency medicine gi oina di numit khuding gi khudong chaba pijari Life Care Diagnostic Wangjing Lamding Bazar asida makal khudimaki clinical laboratory test tawgi khudong chaba leijari blood urine sputum stool ECG haribasing asi khudong chaba phangbigani hena khudong chaba di blood sugar test tawba amadi BP gi check up tawbada 50% gi discount pijari masi khakta natana adom na sathok chasin da nungai trabasu